Poštovane kolege, kolegice, kurikulum, vidimo da puno ljudi rade na svoju inicijativu. Imamo, na primjer, župnik osnovne škole Oštarije u Ogulinu, gdje se proučava glagoljica. Imam tu kalendar, oni dobro rade, to rade djeca naša, to treba biti standardna procedura u svakoj školi. Ja ovaj kalendar dajem našem potpredsjedniku gospodinu Brkiću, to možete vama dati kao šta se može napraviti, to su divna djeca, još imamo tradiciju, to se neguje, to je dobra stvar. Evo, glavna tema, 8.5. Bruna Esih je progovorila o okupaciji Hrvatske države koja još traje. Odmah su se javili jugozomboidi, grah majstori i drugi karakteri, odmah se čuli te pridjeve, šokantno, kriminalno i tako dalje. Ali mi znamo da demoni najviše divljaju, demoni se javljaju i luduju kad se govori istina. Po tome, nakon toga smo vidjeli nekakav marš besmrtni partizanski odred, od trga do trga, ali jedino što je besmrtno ostalo od tog odreda partizanskog su njihove penzije, oduzeta imovina, društveni stanovi i bespovratne penzije, mirovine što su dobivali, jer su oni živjeli od 3 izvore financiranja. Njemačke odštete, hrvatske dijaspore i američke zapadne kredita. Tu vidimo sliku pape, ne znam zašto, jer to su većinom militantni ateisti. Njima sve sveta trojstvo je Marks, Lenin i drugi karakteri i Stalin, naravno, marš besmrtnika. To je nekako zalutao ruski veleposlanik, njegova ekscelencija Azimov. Rusi su ponosni narod, oni njeguju tradiciju i vjeru, a možda je se on zalutao s ovim ateistima militantnim koji su njega uvjerili da on predstavlja Sovjetski savez, a ne Rusije, koja je današnja Rusija. Ti Jugoslaveni i tako dalje. Evo. Mi mu sve opraštamo, on je pravi čovjek, a Rusija je prava nacija. Sad, šta se događa? Ajmo ovako, ako oni pljuju po desetke tisuća hrvatskih žrtava i drugih žrtava, stotine tisuća, kako je Srbija prošla pod Srpom i Čekićem? Imate naslov knjige Srđan Cvetković. Pobili su ovi koji su zamijenili kokardu za petokraku samo u ulasku u Beograd. 1944. godine u rujnu su pobili 10.000 Beograđana. Ista stvar se i tamo ponavljala. A njih nije briga jugozomboidima o našoj srpskoj braći, nego samo propaganda i agitprop. Oni su pobili više su pobili Srba nego su nacisti pobili kod Kragujevca. A niko ništa. A od 1944. do 1945. pobili su tamo 75.000 Srba, Mađara, Njemaca. Šta je sa silovanim ženama? To me niko ne govori. 2 miliona žena je silovano područje Crvene armije, to su radili i ovi zlodusi sa trorođac, petokrakom. Tome se ne govori. Šute naši vreli feministi o tome. Šute o tome. Sad evo, do 1977. godine sodomija, homoseksualnost je bilo je kriminalno djelo i u Jugoslaviji. Ali sad ja se pitam, da li gospodin Stazić, Arsen Bauk i drugi, da jesu oni homofobi pošto brane taj sustav gdje su se homoseksualce zatvarali, to je bilo kazneno djelo. Baš me čudi šta misle ove nevladine udruge za ravnopravnost spolova kad oni brane taj sustav koji mogu preživjeti samo na Star Treku. Ovi naši vrili demokrati sada. To je bilo kazneno djelo, sodomija. I oni brane taj sustav. Šta reći kasnije? Šta možemo reći bivšim potomcima milicionera, udbaša, komunističke partije? Ali o tome je sve pisao ovaj barokni pjesnik Junije Palmotić. Pjesma se zove Gomnaida, a ona govori o izmetu. I ovo je rekao. Govnene su riječi vaše, govnena su vaša djela. Po tome ne treba puno više govoriti. Mi smo ovdje nastavili sa baroknim pjesmištvom, ali u akciji, u praksi, sjećamo se jednog novinara koji je dobio na Splitu kantu Gomnijade. I toliko o sustavu koji je mogao preživjeti samo na Star Treku i Jugoslavenima i njihovim potomcima. Zahvaljujem kolega.